faka manje come here ngifuna ibank balance ngifuna ukubona imoto ngifuna ukubona ukuthi angifuna umfana ophaphayo yaphapha ngoma ngakhukhuzana emnandi ngena la Malebe Kanyoko njengamanje uveze umholo uveza i-payslip yakho uveze ibank balance bese uveze izinto nazo wena ngiyabheja imvubu lena unayo le yamvubu leya awunayo imvubu wena uyinja nje sewufuna manje ngizoqeda ulive wami kabuhlungu yabona awunalutho nihambe nikhuluma nihambe nibewuza nje nisupporta oqhawe lami sabuthana umculo zinja hayi zinja wena nja uyekele uhamba uthuka abantu ku TikTok abane into zabo unfortunately ke mfethu mina nganana into zami ngi right angincengele ukuthi I have no reason ukuthi ngithi ukhuzane akangiphi imali yakhe iproof yalokho webhodi wami ngaphuma manje ngikutshengisa imoto laphandle zigcwele udizili kodwa inyanga ayiphelile njabulo ngiyaphinda ngiyaku-invite futhi namanje ngena ngiyaku-invite futhi ukuthi ngikufake ngiyaku-invite futhi ngena ngicela siveze ibank balance manje futhi uPC Mabaso how are you my brother ngifuna ukuphoxa nansi nje ingqoza nje webhodi uMabaso ebusuku nje before ngilala yabo ngihappy bafowethu bengidlala ingoma kakhuzane ethi ebuzimeni kuzongena la ngumsunu kaNyoko uthi angene uqamba amanga awunalutho yazi unuka ujini wakho unukwa ungaqoki unuka uhleli phansi uyanuka ujini wakho la ngisho wena I have no reasons mina ukuthi ngithengwe angikwazi ukuthenga ngoba afford impilo yabona so wena nje wena hamba uyofuna umsebenzi hamba uye eMandeni uyofuna umsebenzi Malebe Kanyoko uphume go live bomgibe omgibe bayiphelele impilo zabo look at my profile baba uma ukuthi umgiba umazi look at my profile hamba ungibuke uzonela ayikho into umfana kumele abe nayo engenayo hamba ubuka lapha kwi-profile yakho ude uye uhamba uphapha lana ngizokushaya ngesibhamu asishaya sadubula baba ngiyabona wisilima akwazi ukuthi ukushaya yini yabona isibhamu asishaya sobe sashaya isibhamu siyadubula asishayi yabona so iyekela mfethu ukwenza mfethu wena uyinebethona unalutho uzama uzophanga usophoxekile manje ulala inhliziyo ibhlungu manje ngiyaphoxa phela manje ngihamba nawe phela manje yabona ngikudla nawe ke manje uyinhle ngangiblock kuleyo ngangiblock ngifuna ahambe ubuka iprofile yami anethezeke ngayo ebona ukuthi umgebe ngempela akancethezi lo bhuti ngiyakuthiwa ngibiza ngamalebe Kanyoko ngeke ngenze lutho futhi ngisho singahlangana leso bhamu sakho ugcina sewungipha sona ibhuti nase sinye isibhamu yes usewungibona mase kubuka kanje uzozithi ayibhuti ngicela ukuphala nasi futhi esinye isibhamu ngoba ngisanganelwa mina ngiphashelwa mina angithengisi ngeqiniso into mayimnandi ingoma imnandi ingoma kakhuzani ethi bunzimeni imnandi I can't resist I can't fool myself I cannot fool myself I cannot afford to fool myself ingoma imnandi so wena sikhobo sakanyoko phuma kimi uyinebethona yala in fact ngingakunika umholo wakho manje ebusuku ngalala uholile uma but futhi kuyafana vele awusebenzi kwadatha lelo mhlambe uhotspot eKFC kumanje yabona ngiyabafowethu ngiyam-invite unjabuyo nangu ngiyapressa nakho uyapress ngifuna ngene akayi afford ngisho imvubu le nas an upstart he doesn't afford an upstart abaye bathi ishambok awi afford imvubu wena ngiyabheja awi afford akathatha wena awunalutho wena bona wena afford ngisho nazi iglass yase stadium le uyinebethona hamba uyophapha nje uphaphela abantu ngaba omgibe wayefeka ikhuzimalanga zakwanongoma awungazi kahle wena awuhamba ubuze kubantu ubuke nje i-account yami nperuse awukambe nanokuperuza kwazi angishonga ukuthi phezulu ngithe peruse hayi phezulu ungizwele ngiphinde ngithe peruse not phezulu baba uzwe lapho yes iglass yeplastic sengishilo nakho ke so angifuni uhambe ngophashelwa nje amanebethone mfethu emsunu la ko live baba yabona that is why ngitheba mfethu uma ufila offended mhlawumbe ufila ngathi habona udinga ukuba live womthandeni hamba wo live bommeli babenzile mina ngincoma ingoma kakhuzana emnandi ethi ebunzimeni imnandi kimi it touches my soul it touches my spirit it touches my cardiac
ima ngiphindi angisho ukuthi it touches my khanda Njabulo ngithe it touches my cardiac hayi makhanda awungizwanga ke vele ucardiac awazi ke vele wena uthe yabona angisho ukuthi my khanda ndabafethu that's mse ngithi ngihamba ngifuna ukulala it touches my cardiac yes so mfethu phuma kimi go and look at my bio mfethu and look at my video uzobona ngisiyo lenhlobo lena ephiwayo cha angiphiwa mfethu kanje futhi angiceli ngumuntu lela ufakazi walokho akekho umuntu ongambuza ongathi ukoledwa umgibela kisho akekho noyedwa angowisho umuntu mina yabona Njabulo winebethone mfethu hamba uthola umsebenzi usebenza masendeka ihlo yes sendeka ihlo wena ngubaba ngoba izinto ubaba wakho uzozefa angenazo nginazo nguyihlo yabo next year nje ngenza kancane wena angeke izikoloto namaloni ela ngisho kuthiwa ke izikoloto namaloni angeke wena awuqualify kwakuthola sona isikoloto wena ngitshele ke awuqualify ukusithola ke isikoloto sengisho esika 200 rand ke awuqualify sona whether isikoloto or amaloni awami mfana athi mina ngaqualify kuwo ukwathola wena uyingquza awuqualify ngisho u200 rand yes big Nhlezi neziyezimbi nomona nibona ingane zabantu zinemizi zinaneyimoto nithi zikolodo yes zikolodo zazo ziya afforda when uyinquza Njabulo uyigolo akwema Njabulo umsunu yabona uthi ngihlala emhlanga nje awazi ngisho umhlanga akekho umuntu ohlala emhlanga olive njengamanje ngitshela mina akekho umuntu ohlala emhlanga olive makuthi ukhona umuntu ohlala emhlanga olive manje abantu those are very decent people abacomment even ukucomment la bathule bayangibuka there is why bafowethu if ngihamba ema mall there are those guys hamba ngemoto ezinkulu athi mkhibe mfana wami hayi uyinkonzi ngibona ukuthi these guys are big guys I've never seen them on TikTok but they know umgibe indaba they are quiet umuntu onemali right now onemali ngempela ula live uhleli uthule uyangibuka nje akaze acomment even once uthule uyangibuka wena slim yala umuntu wecebo thusi somfene umuntu